Shubor nagaslem jong Nongstoiñ Hima. Jingshalan Masi Be-Aiñ Lyngba ka Surok Nongstoiñ Maweit kala sedang banjelai bah gini kisngi hakabaya kani ala penting kanaru dekat New Trap Youth Council Maweit Circle. General Secretary ke HYC Maweit samla Shempang tersang ulang baka HYC ke Maham ting ya baro ki parlok kit bat shalan Masi Be-Aiñ bayat Lyngba ka Surok Nongstoiñ Maweit. Shu lo ongru baka HYC ke bu ru iki nong apa hara hasilantar ke Surok Maweit bat la dalam kan kem bat IT hakabor jokaan. HYC ke kenturu ya ki board district ban pet bat ban pahara bahai kini ki Jingshalan Masi Be-Aiñ kenang baki pat ba ki bari jingri ha kathan kinam syap ting na kajingpang lumpy skin disease ban bet iki wei pat ki Masi ha kathan to nakaliang demi ka HYC mo circle ni pentit bat ni pentit ban kerpat ya ka board ban pet ya ka board district bakin pet lem ya kini ki kali kin Masi namar bangitip bakene ke kali lain ya na kana ka Surok adon jima na taki trais nong ki bari Masi apo kana ka dong ka thang ka jungi marmitip bakene ke por minta ki kini ki Masi le segi don jima ka don ki jingpang kum ki jingpang dong pispin ka bangitip minta ki badon jima ki ba pur stet le sekane kakta ya ki trais nong trai jaka ya ki nong kisnong hakane ka thang mo ai jungi Mata kasi na kaliang jungi ka HYC mo circle ang ba kan ka kruo nipa sa nipa pan ni pentip sa ki nong khai Masi ki ba yai nong ba kan ka Surok mo ai bayang ba na Surok Nongstoiñ mo ai bayang ba na ka Surok ni pentip an ni penbana sa ki ba na kaliang jungi ka HYC kan ka kruo ka basay nipa ka Maham sa kitu ki nong khai Masi palada na kaliang ka seng nilap ngin kem bat ngin pa sa bor ba de pej